Pozdrav ljudi, ovdje je Stefan i sada ćemo da malo učimo o Visual Basicu ili Visual Studio, nije bitno. Danas ovaj tutorial pravim da bih vam pokazao kako napraviti neki početni program, svoj prvi program u Visual Basicu. Kod mene je 2010, iskinite koji god hoćete. I da vas naučim neke osnove. Možda se malo zabavio. Dakle, ovako će vam izaći. Ovdje na New Project kliknete i date mu ime. Naprimjer, Tuts Games App. Tuts Games App. Ok. I ok. Malo će samo se učita. Sada ovo je prozor koji ćete se pojaviti kada ovo stisnete. I to će biti tako. Sada fora je da ga uredite. Naprimjer, ne znam, ovdje sa strane su vam podešavanja. Evo, Tuts Games App i to će biti ime. Ovdje za ikonicu samo tražim show icon false i samo da nešto podesim na bandikamu. Samo malo. Gdje se ono nalazi? Aha, to je to. U redu. Znači, prvo što ćemo uradimo jeste da ću da postavim label, to je tekst, jedno dugme i progress bar i timer. On će biti ovdje. Naprimjer, tekst neka za malo. Tehnika bude welcome. Oj, pada mi mikrofon. Samo malo. Welcome to to our app. Dobrodošli u našu aplikaciju i ovdje možete da promijenite font. Ja ću staviti na primjer za ovaj, nije bitno. Ok. Button 1 nazovite na primjer Open Facebook i Open Facebook, neka to bude tu, a to tu. Sada na dugme 2 puta kliknite i ovako kucajte timer 1.start. To je to. Na timer ovako progress bar 1.
value, ne, increment u zagradi 1, pa onda if progress bar 1 točka value jednako 99. Ovo će da izbaci then automatski, znači then form2.show. Sada mi nismo još ubacili form2, to se ovako radi. Znači desni klik na ime vaše ove aplikacije, add Windows form, samo add. Ok, ovdje ćemo pišemo Facebook i bez ikonice i dodat ćemo web browser, samo da ga nađem. On je tu negde. Evo ga. Ok. Povećajte me. Kod bilo nije bitno. Sada na ovo belo kliknite jedini URL, stavite URL od Facea, facebook.com, i sada kada idete na ovo, to je ovako, open Facebook, ovo se pokrene, 99, otvori se ovo sa Faceom. I to bi bilo to za ovaj deo. U sljedeći ćemo malo složenije da radimo i lajkujte, subscribeujte i pozdrav!